Yes, mumeze mute bantu banjye ndabasuhuje cyane aho muri mwese muri kumwe n'umuhungu wanyu Ruhinda wa Kazigaba. Mumeze mute aho muherereye mu Rwanda hose, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, amajyepfo, abari hirya no hino hanze y'igihugu muri diaspora, namwe ndabasuhuje. Cyane cyane abasore banjye bari i Maputo muri Mozambique, abari i Burayi, muri Amerika, Australia n'ahandi hatandukanye. Mumeze mute? Yes, uyu munsi ni iki mbazaniye? Uyu munsi rero nta kindi kiri kuvugwa usibye itandukana n'isenyuka rya Active Group. Active Group, ngira ngo abantu bazi umuziki nyarwanda bazi ko ari itsinda ry'abanyamuziki batatu b'abahanga cyane u Rwanda rwagize cyangwa se rufite, aribo Derek Sano, Tizo ndetse na Olivis. Abangaba batangiye umuziki nka groupe mu mwaka wa 2013 babarizwa mu nzu yitwa Incredible Records, aho boss wayo ari Bagenzi Bernard. Bagenzi Bernard ngira ngo muramuzi, ubu ni uri kumanaginga Defist na Kevin Kade. Aba rero mbere yuko batangira gukora nka groupe bari barabanje kujya bakora umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, aho Derek Sano we yahereye mu nzu ya Kina Music, yari yaratsinze competition yari iri muri yari irushanwa ryari ryarateguwe na Kina Music. Nyuma rero yuko Bagenzi Bernard abashimye bose akababwira ati ni muze mukorere hamwe, muhuze imbaraga, mukore groupe, babyumvishe vuba baratangira barakora. Gusa nyuma baza kuva muri Incredible berekeza muri New Level. Yes, ngira ngo ni New Level ya Jean Mukasa, David Bayingana na Meddy Saleh, producer w'ama video, aho muri New Level bari kumwe n'undi muhanzi witwa Ivan Buravan. Amakuru rero y'itandukana ry'iyi groupe ashingirwa ku kuba umwe mu bagize iyi groupe yatangiye gukora ibikorwa bye bimeze nk'aho ari ukwikorana, aho yasohoye icyo bita EP. Ngira ngo ni indirimbo zijya kumera nka mixtape aba yasohoye zitandukanye, akaba yatangiye kuzikora ku giti cye, agafungura YouTube channel. Gusa si ubwa mbere bitangiye bihwihwiswa ko baba bagiye gutandukana, kuko mu mwaka w'ibihumbi 2018 ubwo uyu musore Derek Sano yafataga umwanzuro wo kujya kwiga cyangwa se kwihugura ibijyanye na muzika ku ishuri rya Nyundo, abantu benshi batangiye bavuga bati iyi groupe yari iri ahantu heza ariko umwe agiye kujya ku ishuri, ese bizagenda bite? Gusa bo bagiye babihakana bavuga bati agiye kwihugura ariko ahantu agiye ntabwo ari kure, cyane ko iryo shuri ubu ritakiribarizwa i Gisenyi ahubwo ryaje i Muhanga. Bakavuga bati i Muhanga ni hafi, azakomeza akora ibikorwa bye bya muzika kandi anakurikirana amasomo. Niko byagenze rero, 2018 barakomeza, 2019 bibuko, 2020 rero nibwo haje iyi nkubiri ivuga yuko uyu musore yaba agiye kwikorana. Ababivuga rero babishingira kuba yamaze gutanga ibirango by'izi ndirimbo ziwe agiye gusohora, ndetse hakaba hariho n'abandi bana rwose agiye featuringa basanzwe, harimo nk'uwitwa Linda Montez. Linda Montez kuba atamuzi, uyu yitabiriye irushanwa rya The Voice Africa riherutse kuba muri uyu mwaka, aho ryitabiriwe n'abaririmbyi beza bagiye batandukanye mu Rwanda, harimo nka Ariel Muzi cyangwa se witwa Aline Sano. Linda Montez rero nawe nkuko nababwiraga akaba ari mu bafeaturinze kuri iyi EP ya Derek Sano. Reka tugereze turebe rero, kuko ba nyir'ubwite bo ntibaragira icyo bitangazaho ndetse na management ntiyagira icyo bitangazaho. Ahari se bishobora kuba bagiye gukora nka crew, kuko hari ukuntu groupe buriya bajya bakora barangiza umwe akavamo agakora featuring n'undi muhanzi wo hanze cyangwa se akaba yadropinga. Gusa icyo nababwira nuko itandukana ry'amagroupe ryahozeho kuva kera, uhereye no kuri orchestre Impara bagize batya rwose. Uwitwa Sosomado ava aca ruhinga nyuma asohora
volume ye babyitaga volume, arayisohora, Sebanani aca inyuma nawe asohoriye. Turebye no mu muzika wa nyuma ya mbere y'intambara, abantu batangije groupe ngira ngo bitwa KGB, abangaba baje gutandukana, umwe ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babiri barasigara, gusa kubw'ibyago haza kuvamo nyakwigendera Henry muri 2012 araducika, groupe iba isenyutse uko. Urban Boys mwarabibonye, Safi Madiba yavuyemo, Dream Boys mwabonye ko TMC yerekeje muri Amerika, abitwa Yemba Voice nabo bakoze umuziki biga ku Nyundo baratandukanye. Amagroupe menshi rwose sinzi ikibazo kigenda kibaho. The Brothers harimo Dani Vumbi, Victor Fidel, n'undi mugabo bamwita Ziggy Double 5, bo nabo baratandukanye, ariko bo ntibemeza ko batandukanye, bavuga ko bakiganira kuri WhatsApp, ariko ukibaza se umuziki wo kuri WhatsApp ubaho? Gusa baba bavuga ko ngo babonye ikiraka baza bakagikora. Rero ntabwo twamenya ni iki kihishe rwose, sinzi ikibazo rwose kiba mu magroupe. Ngira ngo groupe tubona imaranye igihe kinini kandi iri kugenda ikomeza kugira gukora ibikorwa hamwe, ubona bunze ubumwe. Ngira ngo ni Charly na Nina, ngira ngo andi magroupe yazabaza ibanga abakobwa rwose bakoresha kugira ngo bakomeze staying together, bagire ubumwe buri hamwe. Naho ubundi ikibazo cy'amagroupe ni ikibazo gikomeye cyane. Indi groupe nayo nibagiwe yaba yaragaragawe no gusenyuka ni yitwa Just Family. Turakomeza rero tubakurikiranira iby'iyi nkuru, tuzakomeza tubabwire uko byagenze, niba ba nyirabyo barabikonfirme bakavuga ko batandukanye, cyangwa se niba bagiye gukora, umwe akajya aca ku ruhande akaba yakora kongera akagaruka. Ni ibintu tugiye tumenyereye. Hari icyo bita crew na group, ibyo byo biremewe. Muri crew umuntu ashobora kuvamo rwose agakora igikorwa akongera akagaruka, bakongera agakorana na crew, ariko muri group ngira ngo siko biba bimeze, kuko indirimbo isohoka buri umwe afitemo igitero cye n'undi n'igitero. Ntabwo rero dutekereza ko Derek atangiye gukora mw'ubu buryo yaba akiri kubahiriza inshingano za group. Ndagushishikariza gukora subscribe, share, like, comment ku biganiro byacu, by'umwihariko ugakora subscribe kugira ngo uko dukoze inkuru nshyashya ibashe kukugeraho kandi kugera igihe kuri mudasobwa yawe cyangwa telefone yawe igendanwa. Ciao nakagaruka.